Ciao.
ya Tour du Rwanda irimo abakinnyi bakomeye, irimo amakipe akomeye adakomerera abakinnyi kuba bagenda uko bishakiye, gusa ntabwo bigeze bakora gusoza tomorrow today. Grand finals ku nshuro ya kenshi muri Tour du Rwanda mwatoza n'iki Mwibutse rero ko kugeza ubu Tour du Rwanda na mayo jaune yayo kugeza ku bakinnyi 10 ba mbere ntabwo bavuga ngo hari ufite icyizere cyo kuba yayitwara, kuko umukinnyi wa 10 ararusha amasegonda 44. Waseguye Nube Mugisha Moise wa gatanu, Oliver Mathias wa gatandatu, naho Oliver Peace wa karindwi, abamunani awe tutamana waje ndege nziza cyane ya Momo kuva mu Kagera Aviation. Ikiza ahangaha abafatanyabikorwa bose ushaka serivisi, aha baje amashyari hehe wambere ninde naho maraya umunya Eritrea rero Dailiciana naho maraya, congratulations naho maraya. Mugisha Moise sese karanga reka ture mayo jaune igirazira kuko bibaye ibindi. Fabien Dube ashaka gufata mayo jaune, ikigaragaza Dube aratwara mayo jaune kabisa, ndetse mayo jaune ashobora gusohoka mu 10 ba mbere. Masengetse Venkeri agikomeza kurwanira umwanya wo muri top 10 yasize mayo jaune. Iyi ngiyi ari Queen Stage kabisa, Queen Stage here. Abanyayitereya iyo bageze ku dusozi gutu bamera nk'amafi ageze mu mazi. Reba uburyo bari kuza bakurikirana, amakipe yose bakinamo bari kuza bakurikirana. Na Homzerai Patrick Byukusenge, umukinnyi tumwa amakipe y'u umukinnyi maze gukina Tour du Rwanda 12 zose kandi azirangiza amahoro. Abanyayitereya kuza bakurikirana n'abanyarwanda ariko Samuel Nyonguru Fabien Dube rero warushwaga amasegonda 2 yonyine kuri classement general, akaba yaseseka yanga yanasize wari ufite mayo jaune yarushwaga amasegonda 2, ariko ikigaragara arayakuramo pe, oyakuyemo ahubwo mayo jaune asenge ntave no muri top 10. Jaune ashobora kwitakaza Joris Delbov. Uyu rero umukinnyi w'ikipe ya UAE Emirates Adino izi rero etape cyangwa se ubwoko bwa etape abakinnyi b'abanyarwanda abanyayitereya barusha abandi kuri uyu mugabane wa Afurika. Jeremy Gendahayo umukinnyi w'umunyarwanda ukinira Mestal. Muraza kubona abanyarwanda benshi n'abanyayitereya bakurikiranye hano. Imisozi n'ingi ishinze barayishobora cyane. Kabuhariwe Metke Eyobe watwaye etape 5 muri Tour du Rwanda, ariko uyu mwaka ari silent cyane. dushimira cyane Visit Rwanda twatembereye u Rwanda, twazengurutse u Rwanda hamwe na Visit Rwanda. Uyu munsi tugwe na Folza rero akaba ari nayo etape y'uyu munsi ni yayo kabuhariwe. Folza rero turashimira Mobile Money yana launchinze icyo bita virtual card. Ubu ngubu muranabona indege
twitabe twese gaya mahanga yaje ahiganwa ku magare. Come on, come see over the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Watu kutoka inchi mbali mbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye. Basiganwa banareba ubwiza bwarwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Watu kutoka inchi mbali mbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu b'iwacu baje n'abakobwa b'iwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. abantu ibihumbi ku misozi igihumbi. Isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu. Abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatubyaye. Basiganwa banareba ubwiza bwarwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye.
w'igihugu